Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Taala inşallah bugünkü suhbatımızды kabul kılgan bolsun inşallah. Bardıq taat ibadatlarımızды kabul kılgan bolsun. Bugün sizler menen bir rivayat okuyubuz. Allah jana Allah'ın elçisi geçiresler. Allah Taala'nın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in süygen nersesi. Andan keyin 4 halifanın süygen nersesi, andan keyin Hazreti Cebrail'in süygen nersesi. Öte kızık bir rivayat. Öte kızık bir rivayat. Şarhka kire albayбыз, себеп дегенде вакыт аябай тар, бирок мүмкүн кээ бир жерлерде ачыктоого мажбурий болобуздан ачыктайбыз эгерде мүмкүнчүлүк болсо, бирок вакытыбыз тар болгондугу үчүн риваятта бир аз узун. Бир күнү Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar менен отурат. Отурганда aleyhissalatu vesselam мындай деген экен: Hubbiba ilayya min dunyakum thalathu. Sizlerden dünyöңөрдөн maga 3 nerse süydürüldü. Rasulullah aytat, men 3 nerseni жақсы көрөм дейт. Birincisi at-tıybu. Cipar cittar deyt. Öte maneli. Müslümandan jagımsız jit çıkmaydı. Bunu bilingizler. Hiç kaçan Müslümandan jagımsız jit çıkbaş gerek. Müslümandan jagımsız jit çıksa bir, perişteni koyut, iki, canındağı Müslümanla ıza beretti. Qarаңыздар. Özgöçe meçitke gelgende baypaktan başlap durup başımızga çeyin. Tap taza, atırca, az elhamdülillah. Kolunuzdan gelip 100 son, 200 son beresin, koldan olsun çıgasın. Düşünüktü mü? Müslüman ıza bir albaydı. Sen namazda turup, namazdan jagımsız jit, Müslüman bir tuğan murduna gelgen bolsa, sen oşol jerde soğumis günö işteysin namazda. Günö işteysin. Ötşonçoluk manili. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dın denesi, mübarek denesi, şarkı kirbey dedik, böyle kirip atamaz karasanızlar. Mübarek denesi deyit, roza jittançı deyit. Teri degende teri misk bolçu. Peygamberden hiç kaçan jagımsız jit çıkkan emes. Ayatta aytat Kubay ayet. Ey Muhammed, biz seni merim katarı jönöttük degen ayat var go. Oşunun tafsirinde merim degen söz bul da içine giret deyt. Peygamber turuşu menen ele emne olgon jok, ıza bergen jok insanlarga deyt. Merim bolgon deyt. Emne tıybu. İkincisi ven nisa'u. Ayalları süyüldürüldü deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Özgöçe hazır 21-ci kılımda ayal zatına karata olgun öte turaymi stereotipler payda oldu bizde. Müslüman erkek ayal zatın başka bir erkekke zar kıldırbaydı. Kor kılbaydı. Kol götürбейт. Uruşsa da çegi menen болады. Şariatanın çegini koygan. Sen bul menin ayalım, kalagандай kıla, mандай kıla albaysın. Жок. Çek var, çek. Çekten çıktın mı kim bolasın?
zalim bolasın. İnnallaha la yuhibbuz zalimin. Allah zalimlerdi süybeyt deydi. Anam bul jerde Peygamberimizin ayallar süydürüldü degen sözdün manisi cahiliyat torunda ayal zat hiç bir nerse katarı görülçü emes, bir buyum katarı eseptelçü. Bir buyum katarı eseptelçü. Peygamber aleyhissalatu vesselam ошол жерде эмне дейт? Men paygambar bolup turup, Allah'ın süyüktü kulu bolup turup, karasаңар силерге эмне деп атам? Силерге кандай мен үлгү болуп атам? Ayallar мага süydürüldü дейт Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öte manili. Bul öte manili bolgon bir nerse. Üçüncü nerse وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ Namaz menin közümdün karegi deydi Peygamber aleyhissalatu vesselam. Karasaňızlar atır ayallar jana namaz üçeteň bir dengelde karalıp jatat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nazarında. Terengiribeyle koyalım. Bul sözdü Peygamberimiz aytkan bolçu. Janında sahabalar ukkanda Hazreti Abu Bakır Sıddık çıday albadı. Mayekke koşuldu. Abu Bakır Sıddık Peygamberlerden kiyin bolgan en ulu insanlardan birisi. Sıddık İslam dininde Peygamberlikten kiyinki makam, daraja sıddıktık dep koyabız. Alda bir ele insanga olangan kim bol? Hazreti Abu Bakır Sıddık. Tarixine kirbeyle koyalı, vaktimiz öte tar bolgonduğu için. Abu Bakır Sıddık çıday almadı, koşuldu Mayekke. Emne deydi? Sadakta ya Resulallah, aytkan sözlerin kanday bir çındık ya Resulallah dedi deydi. Ulandı. Ve hubbibe ileyye mined dünya felah. Ya Resulallah, mağada bul dünyada üç nerse süydürüldü deydi. Birincisi, en-nazaru ila vecihi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberden mübarek nurdu gözün tamaşa kılı. Peygamberdik nurdu gözünün emne kılı nazar salı Peygamberden yüzüne mağa süydürüldü deydi. Karasaňızlar. Abu Bakır Sıddık dünyada emneni en köp jakşı körçü degende Peygamberimizin mübarek yüzünü emne kılışı körü, nazar salı emne olçu deydi. En süyüktü amalı olçu. Kimdeyin? Abu Bakır Sıddık'tın. Gördüňizler mi? İslam'da ikinci ordunu emne mine eylep atat? Muhabbat menen. Hiç kim tan albayt bu nerseni. Hiç kim tan albayt. Hazreti Abu Bakır Sıddık radıyallahu taala anh'un ayalına eneke üzgen sahabalar gelip bir sıra uzatışat. Eneke, bul Abu Bakır'dın daracası emne menen dep sıra berişet da. Bul Abu Bakır oşondoy bir daraja. Ya Allah. Hazreti Omar aytat. Abu Bakır menen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öke oturçu mayek kuruşçu deydi. Men üçüncü birok işenesiňer o. Al öke süylögön nerseden hiç nerse düşünçe emeselem deydi. Dengel. Abu Bakır radıyallahu taala anhu Hazreti Peygamber menen mayek kurgan uçurda Hazreti Omar çocuğum bolup kalçı deydi oşol mayekte. Dengelde düşünüp atasыңарбы? Buga emne jetkirdi degen söz. Hazreti Abu Bakır Sıddık'ın ayalından suraganda, enekebizden suraganda men bir nerse bilem deydi. Namaz menen, orozo menen, zeket menen, acılık menen, ibadatlar menen emes deydi. Jürögünde bir nerse bar bolçu, oşol nerse menen degen жообун берет deydi. Başka alımlar oşoga şarh kılıp aytat. Jürögünde muhabbat bolçu dep aytışat. Abu Bakır Sıddık'tın. Mana sağa dalil. Ya Resulallah, bul dünyada mağa üç tere süylü. Birincisi, senin yüzüne emne kılıp nazar salı ya Resulallah. İkincisi, hay.
Wa infaqu mali ala Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Paygambardın yolunda mal mülkümdün barın sarptoo деп атат. Abu Bakr Sıddık. Bir tıyının dağı tuğandar, bir tıyının dağı ayağın emez. Abu Bakr Sıddık bir infak kılganda çöntөгүндө bir тиын акча калчу эмес. Hicratка кетип атканда Hazreti Abu Bakr Sıddık'tan сурайт: "Ey Abu Bakr, үйгө эмне калтырдың?" дегенде, өтө кызык жооп берет ошол жерде. "Ya Rasulullah, Allah жана Алланын элчисин калтырдым" деп айтат. Эч нерсе калтырбадым дейт да. Senin жолуңда эмне болсо баарын саптадым деген сөз. Muhabbetni qaragıla, sүйүүнү qaragıla tuğanдар. Allah Taala ошол muhabbattan биздин да жүрөгүбүзгө татууну насип кылсын иншалла. Амин дегиле. Бул дуа, амин дегиле, амин. Эми үчүнчүсү. Wa an yakuna ibnati tahta Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Menin sүйүктүү kızımdın, пайгамбарымдын ак никесинин астында болуусуну сүйөм, жакшы көрөм дейт. Карагыла. Abu Bakr Sıddık'tın, байкагыла, туурабы, туура эмеспи? Abu Bakr Sıddık'тын сүйүүсү бул дүйнөгө байланыштуу. Дүйнө деп атат. Бирок дүйнөдө сүйүүсү эмнеге байланыштуу? Кимге байланыштуу? Жалаң гана. Жоон бергиле. Кимге? Пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem'e байланыштуу. Paygambardın yüzünü görüm, жақшы көрөм деп атат. Paygambardын жолунда малымды сарптоо мен үчүн сүйүктүү болгон нерсе. Кызымды пайгамбардын жубайы болуусу мен үчүн өтө сүйүктүү деп атат. Бул Abu Bakır'дын сөзүн угуп, Hazreti Omar чыдай албады. Маекке кошулду бул дагы. Маекке кошулуп туруп эмне деди? Sadaqta ya Abu Bakr, ey Abu Bakr, qanday sonun tuura sözdürді ayттың. Wa hubbiba ilayya min ad-dunya thalathun. Mağada bul dünyada üç nерсе sүйдүрүлдү дейт. Эмне дегенде? Al-amru bil ma'rufi wan-nahyu 'anil munkar. Birincisi al-amru bil ma'ruf. Daima кайсы жерде болбосом чындыкты айтып, динге, мағруфка, жакшылыкка, сооптуу болгон амалдарга адамдарды эмне үңдөйм деп атат. Эң жакшы көргөн нерсем бул. Hazreti Omar. Экинчиси wan-nahyu 'anil munkar. Munkar болгон. Munkar деген сөз жат болгон. Туура эмес болгон. Динден алыс болгон. Gumandu bolboğun, düşünüktü, jaman bolboğun, nerselerden insandardı tıyuu деп aytты. Oşol sebepten Hazreti Omar'a Allahu Subhanahu ve Teala halifalıktı nasip kıldı. Sebebi amr bil ma'ruf, nahi anil munkardı. Toluqqandu mamleket başçısı atqaradı. Toluqqandu. Üçüncüsü ve thawbul khaliqu. Jagımdı bolgon kiyim deydi. Hazreti Omar jagımdı bolgon kiyim деп атат. Карасаңыздар. Шалапай, жыртык, гир, жака гирдем кеткен, кээ-бир таксырларды көрөбүз. Жакасы кип-кир. Саламдашасың. Саламдашканда мухаббат бар да, келип кучактайт. Кучактаганда ыза болосуң, ыза тартасың. Айтайын дейсиң, уяласың. Туура эмес түшүнүп калат дейсиң. Анан ошол маселелерди могу жерге окшогон жерлерде көтөрөсүң, себеп дегенде бул жерде милдет айтасың. Düşünüңүздөр иншаллаху рахман. Кийимдерибизди тез-тез которуп туруу зарыл. Бир кийимди 2 күн, 3 күн кийген болбойт азыркы учурда. Тер дейсиң, жыттанасың,
Түшүнүктүү. Кимдин да эң жакшысын тандаш керексиң. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол учурда бут кийимдин эң жакшысын кийет эле. Эгерде пайгамбарыбыз азыркы учурда боло турган болсо, бут кийимдин эң кымбатын кийет эле. Мен эң кымбатын билбейм, бирок эсиме бир нерсе келип атат. Эмне эле? Саламандырабы эмне? Мисалы да, убагында ошолорго көп эме болот элек да. Тура эмеспи? Ооба. Пайгамбар алейхиссалату вассалам базардан барып китайский бут кийим албайт эле. Ачыгын айтайын силерге туугандар. Эң кымбатынан жакшысынан. Себеби бул буттун эмнеси? Айтыңыздар. Эмнеси буттун эмнеси? Акысы. Буттун акысы. Денеге жакшы кийим кийдирүү денебиздин акысы, бул текебирчилик эмес. Акысы. Dinimizdi тура түшүнөлү. Пайгамбарыбызды тура түшүнөлү. Буга чыдай албаган Hazreti Osman маекке кошулат. Айтат: "Садакта я Омар. Омар, айтканың чындык" дейт да. Мага да дүйнөдөн 3 нерсе сүйүлдүрүлдү дейт. Эмне дегенде? Ишба'ул жи'ани ва кисватул уряни ва тилаватул Кур'ани. 3 нерсени айтат. Ач калгандардын курсактарын тойгузуу 1. Кийими жокторго кийим кийгизүү 2. Алла Тааланын каламы болгон Кур'анды дайыма окуп туруу 3. Hazreti Osman radıyallahu taala anhu şahadat, şehitlik martabasına jetken uçurda Kur'an okup jatkan bolçu. Başına nayzamenen sayılganda oşol mübarek kan tamçıları okugan Kur'andın üstüne ötürçü. Hazır Özbekistan'da oşol Kur'an turat müzeyde. Düşmanlar gelip Hazreti Osman'dı öldürürüz degen yerde Kur'an'dı taştabay karmap durup Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin de Kur'an okuturçu deydi. Süyünü karasanız biz kaysi aydabız? Kur'an ayında. Күндө канча пара Кур'ан окуп атабыз. Окуй албасак канча пара Кур'ан угабыз. Hazreti Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү болуп эсептелет. Эң акыркы орозосунда 3 жолу Жабраилге Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Кур'ан окуп берчү. Жабраил алейхиссалам Пайгамбарыбызга Кур'ан окуп берчү. Мукабала да коебуз. Мукабала бири-бирөөгө Кур'ан окуйт. Ошол сүннөт болот. Бул сөздөргө чыдай албай кошулган 4-чү ким? Hazreti Ali. Sadakta ya Osman. Ey Osman, айтканың чындык дейт. Мага да бул дүйнөдө 3 нерсе сүйдүрүлдү. Al-khidmatu lid-dayfi. Конокторго кызмат кылуу. Кимге кызмат кылабыз? Конокторго кызмат кылуу. Ва-сауму фис-сайфи. Ысык болгон жайкы мезгилде орозо кармоо. Ва-дарбу бис-сайфи. Душмандарга карата кылыч колдонуу. Hazreti Ali radıyallahu taala anhunun süygön amaldары. Hazreti Ali'nin Zulfikar деген kılıçı bara bilesizler ha? Ek tildi kılıç. Bir kötörgende barı korkçu. Elhamdülillah. Oşondoy 4 ulu sahaba. Bul sözdördü ukkan Allahu subhanahu ve taala daro oşol majliske Cebrail aleyhisselamdı jönötöt. Cebrail aleyhisselam gelette gana aytat. Ya Resulallah, Allah sözüңөрдү uktу, meni jönöttü, saga buyruk berdi. Cebrail'den sura, egerde dünya eylerinden bolsa emne süyötöle edip, sura dep.
buyruk berdi. Paygambar kayrıldı Cebrail'ge. Ey Cebrail, eğer de sen dünya elinin bolsan, insan bolsan, emne süyöteleğin degende Hazreti Cebrail'din cevabı. İrşadud dallina, adaşkan kullarga tura joldu körsetü. Adaşıp жүргөндөрдү жетелеп тура жолго алып келүү. Экинчиси, Allah Teala'ga berilgen kembagal gedeylerdin janında dost bolu. Alar menen birge bolu. Alar menen dostoshu. Üçüncü, üy bülösün bagal-bagan, kıynalıp жүргөн, üy bülösün bagal-bagan, namuslu erkeklerge jardam berүү deydi Hazreti Cebrail aleyhissalatu vesselam. Karasaňızlar kanday sonun bir mayek. Şarhka kiribeydik. Ar bir sözdün içine kirip ketseň bolat. Birok bu wagtymyz jok tugandar. Allah subhanahu wa ta'ala bizdi dağı Hazreti Peygamber aleyhissalatu süýgön nersilerini süýünü, Abu Bakr Sıddık'ın süýgön nersilerini süýünü, Hazreti Omar'dın süýgön nersilerini süýünü, Hazreti Osman jana Hazreti Ali jana Cebrail aleyhisselam süýgön nersilerini süýünü nasip kılgan bolsun. Allah'ını süýgön kuldardy süýünü Allah'a jakyndatkan, Allah'ın süýüsüne jakyndatkan süýkümdü amallardy süýünü Allah subhanahu wa ta'ala barımızga nasip kılgan bolsun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin.